Haktorni lukurogno kaisa kotorma yakumu yapharkha montri bokhorok Narendra Modi Chengsawi rijakkha Gandhinagar ni simi Mumbai Vande Bharat simi high speed train Phasalo o trainno phiyogwi rikha montri bokhorok Narendra Modi Haktorni lukurogni bagai kaisa kotorma yakumu montri bokhorok Narendra Modi ni Phasalo Gandhinagar Mumbai Vande Bharat simi high speed train no Chengsawi rikha montri bokhorok Narendra Modi Phasani phung damsi tei shoti thamsi tamani jorawo Gandhinagar capital railway station ni simino kaisa judaku train no Chengsawi rikha montri bokhorok Narendra Modi Maharashtra bai Gujarat ni bisingo kerengmung khlainani o train Haktorni ultham Bharat express o train puila katal Delhi Banarasi lamawano Vande Bharat express Chengsawi rijago katal Delhi Vaishnav Devi motainok lamao ulnoi Vande Bharat express train malai chengjago sataiklayo o train o birkhungni hai sep mani manai passenger rok koboj technology ni logi logi wono Haktorni technology bai snamjak thutaibo manai kati renani technology bai no tongo o train no Gandhinagar Mumbai Vande Bharat super fast express 1 October ni simino baniya rugino thanglai khlainani chengjagano kokti salno kari hati barono waidok laisunai o train phung damdok shoti siwo Mumbai ni simi malai diboni damjini tamani jorawo Gandhinagar soginai Vande Bharat diboni damnei tamai shoti bawo Gandhinagar ni simino ronarmani yagulo honi damjar shoti thamsi bawo Mumbai Central Station no sokpainai Vande Bharat train executive chair car ni ticket ni dam angkha khok nei sai baraba tei chair car ni dam angnai khok sasai thamra jarjiba Haktorni baithani technology baino simino sini jago o Vande Bharat express train o train ni kaiji dok coach tongo sara breiji mangplino bisingono o train sara doksi kilometer dam thigino malaimano omo haikeno swkangino tongo Haktor Bharat kaisani ulo tei kaisa Vande Bharat train ni malmani chengjama baino tongthoklaijak Haktorni lukurok Bureau report bokhorok